kanonye mbifurize kugubwa neza kugirwa mu byo mukora byose. Birumvikana ni amakuru tuba tugarutsemo abarebana n'umutekano, politiki na diplomasi, tuba tugiye kugenda tuba updatinga, tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Ni ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero tugishinze amatako muri ano masaha y'ijoro ryo ku itariki by'umwihariko 27 z'ukwa 12 2025 muri rusange. Tugiye kuba rero dusibukira mu mujyi wa Uvira tubabwire uko biraye ndetse n'uko situwasiyo ihagaze hagati y'igisirikare cya 23 ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Tubapudetinge tubabwire uko situwasiyo ihagaze. Turaza kuba dukomeza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye tugenda tubapudetinga 5 kuri 5, ariko kandi turaza kuba tugaruka ku makuru arimo aturuka hano muri teritwari ya Fizi byakomeye ahitwa za Makabola. Turaza kuba tubabwira ikijyanye n'ibitero bikomeye cyane bya FARDC bikomeje kugenda bifata indi ntera. Turaza kugaruka by'umwihariko mu bice bya hano za Kalamabenge, turaza kugaruka mu bice bya za Songwa hitwa za Kalondo ni muri Uvira. Tubabwire uko situwasiyo ihagaze hagati y'igisirikare cya 23 ndetse n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turaza by'umwihariko kubabwira imirwano ikomeye cyane rero yabaye ahitwa mu Mikenke, ikaba ari imirwano ikomeje guhuza igisirikare cya 23 ndetse n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo muri rusange. Turaza gukomoza ku makuru arimo aturuka mu bice bya hano muri teritwari by'umwihariko ya Fizi ariko za Minembwe mu bice bya Mikalati Nyamala. Turaza gusimbukira ahitwa mu Rugezi, tubabwira ibitero by'indege za FARDC mu kanya gato bimaze kugenda bihagaragara. Turaza kuba tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye tugende tuba updatinga 5 kuri 5. Muraza kunyemerera dusimbukire by'umwihariko ahitwa muri teritwari ya Shabunda, tubabwira uko bihagaze Hoba ndetse na Arimba. Hari amakuru menshi cyane turaza kuba dukomozaho muri Hoba na Arimba. Turaza gusimbukira mu bice byano muri teritwari by'umwihariko ya Shabunda, ariko kandi tubabwira iby'imirwano ikomeye cyane yabaye ahitwa za Kamitusenge. Turaza kubabwira urugamba rwasize icyitwa FARDC n'abafatanyabikorwa babo bataye ibikoresho byinshi bitagira ingano, amaguru bakabangira ingata. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza kugaruka mu bice bigiye bitandukanye tugende tubapudetinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Turaza gusimbukira mu bice bya hano by'umwihariko muri teritwari ya Uvira, ariko kandi tubabwire byinshi cyane bigendanye n'abakoloneli bakomeje kugenda basiga ubuzima. Turaza kuba dukomoza ku makuru menshi cyane agiye atandukanye arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Muraza kunyemera tugaruke hano muri teritwari ya Masisi tubabwire uko situwasiyo ihagaze. Masisi bihagaze bite nyuma y'urugamba rukomeye cyane rukomeje kugenda rufata indi ntera. Turaza kuba tubikomozaho. Turaza kubabwira yuko kandi yamuneka icyiciro cy'abarwanyi ba AS23 cyari cyashizwe mu nkambi ya Munisiko hitwa Kala, cyagabweho igitero n'ingabo za FARDC ndetse iki gitero kikaza gusiga by'umwihariko ibirindo byose bibaye umujyonga. Ahagana isaha y'isa 8 zimwe mu mpama z'umunsi z'indege za gisirikare zo mu bwoko bwa Sukhoi 25 zongeye by'umwihariko kugaragara mu bice bya za Kalemi, ariko kandi bivugwa ko ingabo za 23 ziteguye kuzirasira muri kilometero 400 mu kirere. Turaza kuba tubikomozaho ati turazohereza hitwa za Tanganyika. Turaza kubabwira yuko ibiganiro bikomeje hagati y'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza kubabwira yuko kandi nyamuneka muri teritwari ya Masisi ibintu bikomeje kuba bibi cyane ahitwa za Kibati, ahitwa za Minova. Turaza kugaruka mu bice bya Nigoma tubabwire yuko rwose ahitwa za 34 Region Militaire ndetse na za Kakatindo mu bice byano za kuri katedrali y'Abakatolika. Turaza kubabwira yuko nyamuneka ikijyanye n'imiteguro idasanzwe ikomeje by'umwihariko igisirikare cya 23 gikomeje gukora buri kimwe cyose kugira ngo abaturage basuze umwaka bameze neza. Umujyi wa Goma ufite amahoro ndetse n'umutekano, dire yuko ari umwaka wa mbere bagomba kuza kwinjira mu gihe cya Noheli, mu gihe cy'ubunani, kuko Noheli yo bamaze kwirya by'umwihariko bameze neza. Turaza kubikomozaho byose 5 kuri 5, ariko kandi muze kunyemerera dusimbukire mu bice bya hano
by'umwihariko muri teritwari ya Rubero, tuhapudetinge tubabwire yuko mu bice by'ahitwa rwose za Mambasa, ahitwa za Matembe, Arimbongo, ibyo bice byose byamaze kuba bigaragaramo icyitwa umutekano wo ku rwego rwo hejuru ndetse n'imiripuko ikaze cyane. Turaza kuba tubikomosaho tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza kuba tugaruka mu bice bigiye bitandukanye tugenda tubapudetinga gatanu kuri gatanu tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Muraza kunyemera tugaruka ku kibuga cy'indege cya Butembo, igisirikare cya FARDC cyamaze kuba cyamena ingabo nyinshi cyane zitari nke. Izi ngabo ziritegura iki, bimeze bite? Turaza kuba tubikomosaho tubiva imuzi n'imuzingo tubapudetinga tubabwira uko byifashe. Muraza kunyemera dusimbukire by'umwihariko ku myitozo ikomeye cyane ikomeje guhabwa igisirikare cya M23 mu bice bya hano muri teritwari by'umwihariko ya ntuza ya Rubero, ariko kandi ahitwa za Rimbongo ndetse na za Matembe. Turaza kuba tubigiramo tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza kugaruka ku makuru menshi agiye atandukanye, by'umwihariko tugende tubapudetinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze, kuko amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi muri rusange. Ariko kandi ku rundi ruhande abaturage bakomeje kugenda bagaragaza ko ibi byose ari we ubiri inyuma, bikomeje kugenda bituma umutekano urushaho kugenda uzamba. Byose turaza kuba tubikomozaho rero mu masaha make cyane, mu minota mike cyane turaza kuba tubyinjiramo, turaba tubirangije. Nibiza no kutwemera tuze gusimbukira mu gihugu cy'u Burundi, naho tuba updating tubabwire uko situation ihagaze muri rusange. Ntabwo ndi butinde rero, by'umwihariko murabizi ko nkubita mbangura, ariko muri uko gukubita mbangura turaza kuvuga byinshi, tunasesengure turebe se ni iki gishobora kuba kirimo kiratera ibibazo nk'ibi ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Uvira rero murabizi ko igisirikare cya M23 cyari kimaze iminsi kiri kuvamo. Ubu tuvugana rero amakuru namaze kwakira nuko nyuma yuko igisirikare cya M23 cyari kimaze iminsi kiri kuva mu mujyi wa Uvira, cyamaze kuba kizanamo abo bita polisi. Murabizi ko M23 ifite polisi yayo, ariko amakuru nanone akavuga ko ngo ibi bikorwa byo kuzanamo polisi ari mu buryo bwo kugira ngo icyitwa umutekano ndetse n'amahoro bikomeze kuboneka, by'umwihariko hano muri ibi bice bya Uvira, kuko ni ibice navuga ko mu gihe n'ubundi M23 ishobora kuza kuba ishizemo neza nk'uko birimo biragenda bigaragara, bishobora kuza kwibasirwa n'ubundi n'icyitwa Barundi ndetse na FDLR, zikaba zakongera kugaruka mu mujyi wa Uvira, kuko n'ubundi zaba zibona neza ko nta kintu na kimwe by'umwihariko cyakozwe, kuko ni umujyi kugeza amagingo ya igihugu cy'u Burundi gishaka, ukaba umujyi igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishaka. Bishatse kuvuga yuko rero mu gihe n'ubundi uyu mujyi waza kuba by'umwihariko ugarutse mu maboko yabo, n'ubundi baza kwinjiramo bakawukoreramo n'ubundi bya bikorwa by'ubugizi bwa nabi dusanzwe tumenyereye. Ibi rero bikaba ari byo igisirikare n'ubundi cya M23 gikomeje kugenda kirinda. Ngira ngo iyi nkuru sindi bunayitindeho, kuko ni zimwe mu nkuru n'ubundi zikomeje kugenda zinagarukaho n'ibindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ahubwo nyumira nkubwire yuko itegeko nshinga ry'ubumwe bw'Uburayi ryashinjije u Rwanda gutesha agaciro amasezerano ya Washington DC asaba ibihano bikomeye ku mutekano muke uri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kuwa gatatu rero tariki ya 12/2025 mu mujyi wa Strasbourg ni mu Bufaransa, inteko nshinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi iyo yateraniye mu nama idasanzwe yihariye ku kibazo gikomeye cyo kuzahaza umutekano n'ubutabazi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama rero yabaye nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Iyo nama rero yari iyobowe na Depite Hada Josi na Jean Victor Umubirigi, akaba na perezida w'umutekano w'intumwa z'inteko nshinga amategeko y'Uburayi. Mu nteko rero ihuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, by'umwihariko yahagurutse avuga ko ibi bintu bikabije ku kijyanye n'imirwano ikomeje cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aranenga cyane kutubahiriza amasezerano ya Washington DC ashinja u Rwanda
gukomeza gushyigikira umutwe wa M23. Mu buryo rero nk'ubusanzwe by'umwihariko byakomeje kugenda bigarukwaho kugira ngo babihe inzira y'amahoro. Mu ijambo rye rero ryagaragazaga amarangamutima akomeye, Dr Victor yagize ati birababaje kongera guhamagaza inama ku kibazo gikomeje guteza ibibazo, gikomeje kugenda kirushaho kuba kibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo amasezerano y'i Washington DC yarushijeho gukaza umurego mu minsi ishize, umujyi wa Uvira wigaruriwe n'umutwe wa AFC M23. Ibi byateye impungenge zikomeye ku mutekano by'umwihariko mu karere kose muri rusange. Yongeyeho yuko kandi raporo zitandukanye zigaragaza ko ikoreshwa ry'indege zitagira abadorove bita drone mu bikorwa bya gisirikare. AFC M23 n'ababashyigikiye abakomeje by'umwihariko kuvuga yuko ibi bitero ngo nabo byabatatse bikomeye kandi bikaba ibitero byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Yanashimangiye yuko kandi ibikorwa bishyira akarere mu kaga k'intambara ishobora kwaduka hagati ku mpande zombi, anasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gukoresha ingufu za politike mu guhagarika imirwano. Iyo nama kandi yanitabiriwe n'abanyekongo baba mu mahanga, by'umwihariko abatuye mu Bubiligi bagize uruhare mu gutanga ubuhamya ku ngaruka z'intambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaya ihohoterwa rikomeje gukorerwa abasivile, kwiyongera kw'impunzi, isahurwa ry'imitungo ndetse n'ibyaha bikomeye bishinzwa imitwe yitwaje intwaro. Abanyekongo kandi bashyigikiye Depite Hada Vigtamzi urwandiko rusaba ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa babwo mu mutwe wa AFC M23 bafatwa ibihano bikomeye, basabye ko habaho uburyo buhoraho bwo kugaragaza kandi banasobanura yuko by'umwihariko ibyo bishobora gufasha ingamba zo kugira ngo umutekano ugaruke bikanatanga umusaruro. Muri urwo rwandiko kandi rwagize ruti inteko nshinga amategeko y'Uburayi ifite ububasha bukomeye bwa politiki bwo kugira ijambo rikomeye ku biri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishobora gusaba kandi ko ubufatanye bwose bw'Uburayi bufite ingaruka, harimo inkunga n'ubundi bufasha, bushingirwa ku ntambwe zifatika kandi zemejwe: guhagarika imirwano rero, guhagarika inkunga n'imitwe yitwaje intwaro, kohereza ibikorwa by'ubutabazi mu gihe ibyo bitubahirijwe. Icyo kintu gishobora kuba. Banasabye yuko kandi politike z'ubucuruzi n'amasezerano y'ubufatanye bw'ubumwe bw'Uburayi binengwa n'ihame ridakuka rivuga ko politike nimwe ikwiye kugira uruhare mu buryo buziguye cyane n'ubutaziguye mu guteza imbere rero mu gusaba umutungo kamere cyangwa mu gukomeza ihohoterwa bishingiye ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, adashoboka hatabayeho guca mu mucyo ndetse no kudahana. Kurinda abasivili rero, gukurikirana abagize uruhare mu byaha bikomeye. Iki gikorwa rero cyagaragaje ubushake bwo kwiyemeza kw'abanyekongo mu guhangana ndetse no guharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cyabo, banasaba amahanga kurenga ku magambo bashyira mu bikorwa ingamba zihamye no guhagarika amarorerwa n'amahano bikorwa mu kwibasira abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Uvira rero ifatwa nk'ibi rikomeje kugenda rigaragara nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara wa Kivu Amajyepfo wakomeje kuzamba, wafashwe kandi na M23 mu gihe gito gishize, nk'uko byari byagiye bigaragara kuri rezo sosiyo zigiye zitandukanye ndetse n'amakuru yatugeraga nk'uko yabitangazaga. Mu gitutu gikomeye kandi cy'amahanga, by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe wa AFC M23 watangaje ko ukuye ingabo zawo mu mujyi, unavuga ko ugiye gushyiraho amahirwe y'inzira ya politiki ndetse n'amahoro. Itangazo ryashyizweho umukono tariki ya 15 n'uwitwa Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Yanavuze yuko kandi icyo cyemezo kigamije kubahiriza icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwe mu bahuza ibiganiro hagati ku mpande zombi. Ibi bibaye kandi mu gihe igitutu mpuzamahanga gikomeje kwiyongera ku mutwe wa AFC M23, cyane cyane nyuma yo kwigarurira imijyi nka Goma ndetse na Bukavu
ntangiriro z'umwaka. Abadepite rero b'i Burayi basabye ku mugaragaro ko u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo myanzuro kandi ikaba ikomeze gushyira ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakavuga yuko kandi ibintu bigomba kugenda neza muri rusange. Si ibyo gusa rero, by'umwihariko amakuru yo ni menshi. Munyemerere rero tunagaruke ku zindi nkuru zikomeye kuko ni byinshi, impunzi zikomeje kwiyongera. Ni update ingezeho, ndavuga nti nanjye reka nyibagezeho mu buryo bw'iyokansi cyane. Amakuru rero aturuka mu gace ka Katumba, ni ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aravuga ko impunzi zaturutse mu mujyi wa Uvira zahunze intambara n'umutekano muke zikorerwa ihohoterwa rikabije n'inzego z'umutekano z'u Burundi. Bikavugwa ko rero bamwe mu benshi bahasize ubuzima nk'uko byemezwa n'abatangabuhamya. Abaturage rero bahungiye i Burundi bashaka kwinjizwa mu nkambi z'impunzi cyangwa se gusubizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko barabyangirwa. Icyo cyemezo cyateje umwuka mubi n'ubushyamirane hagati n'abapolisi bashinzwe umutekano mu bice bigiye bitandukanye b'i Burundi. Abaturage rero bavuga ko polisi y'u Burundi yakoresheje imbaraga zirenze urugero, by'umwihariko igakubita bamwe mu baturage b'impunzi mu buryo bukomeye cyane. Umwe mu bahohotewe bikabije rero binavugwa ko yakubiswe igiti mu ijosi, yahise apfira aho ngaho, abandi bagakomereka. Ibi bishatse kuvuga yuko rero mu gihugu cy'u Burundi nubwo bahungiyeho bamwe, abandi bimeze neza, abandi bikaba bimeze nabi muri rusange. Gusa ntabwo by'umwihariko nyamuneka kandi bukomeze kuvuga byinshi, muraza kunyemera nze kugenda nkubita mbangura mbabwire yuko amakuru aturuka mu gace imirwano yabereyemo nk'uko biri kugenda bigaragara ni muri teritwari ya Masisi, aremeza ko inyeshyamba za M23 zimaze ukwezi zihangana na FARDC mu birindiro by'ahitwa za Kinyumba ku birometero 10 gusa uva ahitwa Nyabiyondo. Ni ku muhanda wa Pinga. Zagabye igitero rero ku birindiro bya Wazalendo ku isaha y'isaa 11 za mu gitondo kugira ngo zisubize uriya mudugudu, ariko biza kugorana. Wazalendo ivuga yuko rero yahagaritse iki gitero cy'inyeshyamba za M23 maze zigasubira ahitwa Nyabiyondo nyuma y'imirwano ikaze cyane. Ibintu rero bikomeje kuzamba kugeza magingo aya, ntabwo twari twamenya ni bandi baguye ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko ni bimwe mu bintu n'ubundi turi bukomeze kugenda tumenya, tukagenda tuba updatinga. Gusa birumvikana yuko nyamuneka bitoroshye habe namba, icyitwa imirwano ikomeje kugenda ica ibintu muri rusange. Sindi butinde rero, turaza gukomeza dukubite tubangura kuko nicyo kiba cyatuzanye. Nyemera duhite dukomeza n'andi makuru by'umwihariko akomeje kugenda aturuka ku mirongo imbere ku rugamba, tugenda tuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze. Munyemerere mbabwire yuko nyamuneka rero ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane, by'umwihariko muri teritwari ya Rubero, kuko byabaye ngombwa yuko MONUSCO igira gutya nyamuneka ikahohereza ingabo kugira ngo zijye guhangana na ADF. Mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru rero muri teritwari ya Rubero harateganywa kohereza abasirikare b'umuryango w'abibumbye mu gice cy'abapele hagamijwe gutanga ubufasha ku bwubahirize bw'ibikoresho by'ingabo by'umwihariko za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda UPDF ziri mu bikorwa bya gisirikare bya Operation Soja bigamije guhashya umutwe w'inyeshyamba wa ADF. Nk'uko byatangajwe rero n'inzego zigiye zitandukanye zibafatiyemo uruhare, ubufasha bwa MONUSCO buzibanda cyane cyane ku bijyanye n'ibikoresho byifashishwa mu bikorwa bya gisirikare. Nyamuneka by'umwihariko babohereze bakore n'ingendo bakora bareba uburyo bihagaze, banakora amasuku bafatanyije by'umwihariko na UPDF ndetse na FARDC. Ni icyemezo rero cyafatiwe mu nama yabereye Beni mu cyumweru gishize, yahuje abayobozi ba gakondo, ahagaragaye sosiyete sivile mu nzego z'abapere n'ahitwa za Buswaga
umuyobozi wa gisirikare no muri teritwari ya Rubero hamwe n'ahandi yavuze yuko ngo igihe kigeze kugira ngo ADF MONUSCO igire icyo ikoraho. Muhinduniro Tafutini perezida wa sosiyete sivile muri teritwari ya Rubero yagaragaje ko inkunga ya MONUSCO igamije gukomeza ubushobozi bw'ingabo zifatanyije ku rugamba FARDC ndetse na ODF zigiye guhura n'imbogamizi zikomeye ku bijyanye n'ibikoresho n'imibereho by'umwihariko hariya muri kiriya gice cyo muri teritwari ya Rubero mu gihe n'ubundi bagikomeje kugenda bahangana n'ibitero by'igisirikare cya 23. Yagize ati rero abaturage bamaze igihe bagaragaza imyitwarire by'umwihariko ikomeye cyane kubera ibitero bikomeje kugenda bibaho n'ubundi byabo bahanganye na FARDC. Ibi rero MONUSCO ikabigiramo uruhare kugira ngo umutekano w'abaturage uboneke nk'uko n'ubundi ibyamejwe cyangwa se nk'uko iri kuri ubu butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira amahoro n'umutekano biboneke. Kuva rero umwaka w'ibihumbi 2024 muri teritwari ya Rubero hagiye habonekamo ibikorwa by'urugomo byahitanye abantu benshi.